Di dalam hadis barang siapa membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat diberi Allah pahala sehitungan orang yang mukmin. Berapa orang mukmin banyaknya? 1 kali membaca diberi. Apalagi kita 27 kali pagi setelah sholat subuh ya, habis zuhur 11 kali, asar 11 kali, sekali lagi asar 11 kali, maghrib 11 kali, isya 11 kali. Ya Allah, kalau kada baca qadaan lillahi ta'ala. Boleh jawab. Ratib haddad qadaan lillahi ta'ala. Ya kaya? Yasin man tabarak idza waqa'ata, kenapa dibaca dahulu? Namanya itu muqaddimah. Di dalam hadis barang siapa membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat diberi Allah pahala sehitungan orang yang mukmin. Berapa orang mukmin banyaknya? 1 kali membaca diberi. Apalagi kita 27 kali pagi setelah sholat subuh ya, habis zuhur 11 kali, asar 11 kali, sekali lagi asar 11 kali, maghrib 11 kali, isya 11 kali. Ya Allah, kalau kada baca qadaan lillahi ta'ala. Boleh jawab. Ratib haddad qadaan lillahi ta'ala. Ya kaya? Yasin man tabarak idza waqa'ata, kenapa dibaca dahulu? Namanya itu muqaddimah.